tele music no play ka si jaw le chabo ni along we go si ga chi ka toy ka kon te de pan ta mo ka ta wol ta ban wa ka ta wol and wala ma ka wolet ni dia ba mo nga ka tam first mo jang ka tam so binale worried ko chala barar ke late time ka US ma ruwang ka Australia ka shandar ka Australia ka tiang ka Australia and then bawa ka Juba ka Uganda ka Kenya ka na ta ganin bawa madita na ta ganin yan gwan kula ga ganin na kum ganin ka Uganda ka na Kenya ka Ethiopia ko yan gwala kum ganin ne but ko share and video dan share take a message mo woni jan kan ne ko to pin kwara ko to pin ma shaling ma bete romba jan ne je ka ba ga long ma shangal share mo jo ka star ba ne ko nin ti agena te gujirane wona ne adeng de deserve star bi mo ke star ba mo ko ije wona ne wona give me star ji Canada donc na ne yen ka donc na ne ko wona la na run Friday wona la na chana da bel ma ka na ba na wana wala mengo ko wona ne ga masig ni jen che nyang wala be ngara ra sha ne jen do wor ma te ka masig ma la rode biela na message me be woka ji ayo kane wayami ti konte ka apanail mate karambiye ling bela wakam ke mate karambiye je bela nyoto ben message be tof ko ke ko je sometime je na cho pai bom te do ma je kan na sometime be je ta ganin sometime be je ta jena but message me wala public na ba ling na dia mane intere loka manete panga ka jazira balinga kanun kanun shiara jama se jame jilyan ka wala yum kamis kana cha kullu yum jima bala yum jima kay ka Australia yum jima already Friday already ka Africa Friday already ya ta ka bala Friday ko ta di ka ma mi ta di ka ta ngwan ka Africa masijina na watin very important ka urgent to na gora bialing yenora ka biya share bialing ka biya share ta shan wala me and I'm really busy lakin me chama se je de barar de ti bom no na ne ga mata cha bara yol ka toy ba ko la kerun bella ne run ka dong kerun che gor masijin gora balas ta ka mai ti cha de ka Uganda ka ja de ka ja ka de tin to ko me South Sudan ka matar a de ka tiang then ka the same tiang ba ka shift ba ka nang makal me ti dis ja ka de nang ka makal me ti nyin dis ja ka de nang ka makal de ko ka jub ka matar ka jub so message me be ka de ko lat ka matar ka am nang lat ka matar ka de ko ngai ke wo mo la rode so cha pass kan na ma da kan kan wana kan dole she nya da ta ngai ke je kan ba ta mai di ti sha no na pan de kan na pan ne je ka pan ka war amane wala ka war ba ka ke cha ka de mai to la no ka bi ke nyur ka bi ke jen bi ke nyur ka bi ke jen bi ke nyur ti har ngi dis no mai dis bi ke jen bi ke nyur mai de ka juba ka nya ka de ba nan ka ma kan tanda ka carbon to ken nya ka de ba na ka makal so mi ko tesino why down mi min to kujikan kana waya mi ta ka pangak what's what target na kare ga ja what's what target na kare loka what's what target na ka bintu what's to yen target na ko pol ne nguma cha lo jo that's mean by mission da me dan kare me lar ka kan kana wulun ka kong chora lai ba message dien ba kera da kan me ko le kan che me ko na kana sar ka chana na ka pan ga ba be nyol na ko pon ne ngen show stuff kuni ne cha nong la show stuff
chi mai de chi ga ban panaje ne ya shol ya pat wa mai ri ga de Uganda ka cha ga de so Sudan so lo no wo chol pol ning cha lu jo loro lo ge jo ko kor bat ka kon ko ne ga gai ne je ndun dan gai ne je man ka ja gai ne je te gai ka kon so again anu ko kon ref e ba mai di lo jo lo gor e ba mai no ko la tar ga je chang ti ne ka ter ko ri te di wan di ra min te do ri mai te de ne ra min te ke me che buri yo de ka chiele la kor pu ji na ya kor pu dirin ke da mai ke je ka te ra ma la ri mun ne dan ma la tu mud ba mun ba re baro je mun re ko mun de mo ba ga ye mun ba ka ka ba na ya ko ke so kor chalo no ne kor mo kri gor ji ngwan mo kor mo kri chara bi nyin karan that's your problem mo ku ya ga yan kor ku ya ga ba ngwang bi tiam ene mo ga ire te ka do la tiam ji mo nga ka star ene mo ga ire te ka do la tiam ji kor mo ga ine je mo ya pol ne nyo ko lu jo we mo da ga ke je ji ayo mo da ga ke je kan mo da ga ke je nuara te ko no ku le wa da mi ga ke je kan and two both side ga ko kor kan jo ko tana ne mo wa kor water e cha gara cha ka bulu jo tana e ga mo kara ko ter ba gara ba ka lu so tan ha confusion but tan ha bi jo ne confusion mo nje ne bila solution je tuna confusion ko kor mo che la ran bi nyenye to tuware kor bi kala to ba cha gor al mehim kor je ne bena kor me din me len kor pa to je ne bena ka kon ka pangak ka nasar ka lungshuk ka ko ba ba ndia la konten wala tente ko na cha mention ko mo di jena bena so biya ga wala me male biya ga wala me ka biya ga run ban be wiya ka social media cha kontu ko ente fa yon to di ni anto na ka ne ngwane di ka cha ka shol ya to la to ka na lakini na ma cha ran ko kor la ra jete kon ngone kana ne te ko ne abana kor abana jalar this is our problem regadan kon wara kana kor kana jana leno won tana kamna to wai no kon kwe no kon bang no kon kwa no kon all those things would kana jana goro kor ko gwan ka charan jori ala ka dofti ngwan so yenda mara ka nya mara ka panail me yaga des makal me titis ka duri ala ka chora be we me da ka ko ya ko lingo wo cha me de ko re cha kula ko ka ya ko lingo ko ba me ran gwana nan ka ko chi akor ka chong ka ne me cha ngai ka ne cha ka tiam ka me cha ngai ka ne bia ka tiam me di no ke bi ko ma ne yot chora bunne ne an ni cha la ma ko cha ko ke njang chere me cha ka ture da ma ko chere me cha ka ture da nuara so ntade me action dien bakula wo bi ko wara ne re kan war ne de ko la ka na shon especially in garden what ko la ka na shon ju be jine bere to ngo to lo kurno no bana be ngu ke la bana be nyo bona ka yende kon ka ko shon ko me go be shon ka be yen na to ko la ye tudu la kon ken ka be shon waji gargulen chura ka ja hasaran mo no raja gargulen no no kuelel ka wojina gargulen ba dorun jinong da tedon ba ko da ta che bila ram kel so minde la yo ne lef limo da ko ne la de yo ne ngude ne chande nyi e china da nyi e ka ne leng na rai ne kon mo kon confuse ne kon ta ka juba ko che ko pa la ko fol na ngon chu ku lu njo ka cha pat ka cha mai no tiang ka ne tiang ka ne wala me cha mai no ngai cha nga pat ka cha mai ti disya ka no ka na ngapa na so tell me yen gar ta ka panail wa da mi te kon ka apana ka ta jongle kwa ru ya laka sna wa da mo kon cha to ti be na gwa kor yende la yeno ti be na gwa kor so ya ko kor ka ya ru ka rai mu rai wo ben ne kon te rai ba kan rai la kita fa yen kwa na confuse yen te rai yen rai na ka ta na ko ka ta mai kwa de na ka jang to me da nung china wa makal tare me wala me chang tana ko de ngai tan na ko lakin cha na wa gang
yana ga sai bila ta fa ko mo bula de ye ba kon ko kam ne kon che go wa bulan la ne te kon ti do fo ko ken ti do fo na ken ti ne jallu lu kam nas ka te ne re da mo bula de ke be che ba kon ko ka che go ba ko kam ne kon kon wora me ma se be ngara ba yo ni cha mai de cha ko cha lanu e bo wuri cha le pol neng cha ko cha lanu cha ma cha ga de ka cha ga de ma kal so jende la rieno ma cha ga de ka cha ga de ma kal so de ka na ti an ka ta yara pal ti ben ga pin so lo de o yere anu ka ma cha de long cha go yeno dong de roi na te de roi mi cha de long cha go yeno ne e de do la ti la ke le de na roi ki o te roi iteno korten pol neng ka na chul ton balo ko ko chora le chi ga ben ka kor so kwa wa gai amagori chi jore ye kor cha kabrare pol neng cha nyo lu jo cha kor cha kabrar amani yin jibin tiyo cha be kanten man lo cha be kanten la ye me run kana mola ya ben tang ko ni wan ba ngo jo kana ga to ang me chi la ra cha la to ko ngala la ye do re hit ngo da ka do na to la ye do niam ka do na to ba jo je na ka mi ala ro ne video dan ko ay share cha barar ka o ke me shimo o ke da ngai je fan dial dong cha ngai spell ken but che jo na wal ne spell ngai any time ngan but the time ko do na la be urgent news ke emergency news shala bana ngara ka wona ne ma ka tam sila bana ngara ka wona ne ga baba kwen na nyin analyst ne bana ja analyze ne ka bana je kuite di ka bana writing di ke gen be ngara so shabarar ke thank you for flower shabarar ka analyst ke wona ne bana je le di jang bana ngule no te jika analyst barar ke news joni ye in future te ka mi abiton ja non kuri alaka ne ko te ping me cha de nien ka cha de biet abia dure alaka ta de men wona ne duor jene ben ngwa no kondial from east to west from north to south kanwara real na roka so it's not a joke ben Paul neng kama right in chang me chen en chana Paul neng alo jo ka last week right in go ngai jo ne cha kir karan ko lo jo kareo kwen ne ka garos mai ne kwen na ku ya de nga jak ne me che u ya wush kare u ya nyo lo jo me che uru cha la garos mai be nyoko wush kare garos mai nyo lo jo ka shi sta be lo jo me che Paul ma long wush kare Paul ma long kare nyo lo jo ka shi sta be nyoko tin kare nyoko lo jo me che uru cha la jima win do la choli me che no kare nyoko lo tin fe we kel kare nyo lo tin me che uru cha la agara wush dol bora me che wush kare nyo lo jo mani me che liu me che gara nyo wo dol la dol jur chola ma ba a jonga me che no me che wo mani me liu kare nyo lo jo me che gara be nyo no ta de pan che Paul nang no fi apple and then fi da tru jum me che da tru jum che wush and then che wurin cha la Paul nang che nyo lo jo ma da Paul nang lo jo kare wo da Paul nang de wush ke de nyo ko lo jo wo something is cooking ke yen wora me changish le no kon la bana par ke we ayo jimene to ayo jimene to ayo jimene to en wona ne jana kamya la ro ne wona chikola kwenglat this is our problem jana future chanya la we ne wona ne da ngono run kan mola ka kon ko 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 pia ga ngai ne ko ga be run kan mola ro ga ngai ne wana wal ngai ne run kan mola ba ta me ri chore che run kan mola ku se ngai no yoro tin da pa ne mo ale be jene ne wala kuya wona ne ndo ru mo na me timular ka rai ma dia alla ka to ka ko bi ko to rai timudir mo to rai mo do to rai tel ga ja da tu do ko kor ba ko to rai ba di yen wora yana ya to rai ka ba to rai cha da mo to so mi de lar ye che joni yedi ba lar ne je ne ko ni kon yene te ko ne cha kor ka so ne te ko te cha wana chi nyen ta di rum ya dun bele rum
especially in the organization room ya dum bel room ko ne ba na te ba kwar ken na ka yen kwar kon tia was ne te kon into organization ne te kon ba ko mu awu ku ka yen shi kon cha ba ti she kon de imboro me kon de imboro ne time da nyu lo ade ba ne de ba ko mu design ne te ko ba ko am ka yen ne kon ka lo ye leader ta organization ne kon ka lo buti aka movement ne de ba ko am ka yen. I'm telling you ya kor ya lo ya palwayami and then tell me ka gor kun ka uta ko gor bu gor ka ji te gor ka ji lot gor ka bu ka ji lot ko gor te mo ka lot ka tok wa ka lot ko kor chi ka bu ko gor ti wana ba ka bu ka jang no gor ka ba ina na ka gor kun mark my word yire ko la plan raro wona me ko ne yo na chi nyi rumbia we ka ne te kon cha ka ku mai ne te jo jo ni cha ka ku mai kur me ater ke da po na ngal pal kur janga me ater has a kur janga da po na ngal pal ba cha gor la le leng leng ka tu na chor ja le be me ne ji le be me ne ji le ne be maka kora le nu ne ngar cha ka de no ka kot kur maka le nu o yet komro do yet la bo yet la bina ni chi ku to ko ni makara kur makara le mi chi nyuri chi ne ko de kon te ka thì cái quan trọng còn cái là nhiều là nó có cái thà ra nó bảo nó cái đẹp bên nhìn cái chăm cái bạn hắn do bên nhìn cái chăm cái nhiều cái số này để ngang qua mà cái này cái nó mà cái này yết có bên anh nhỉ gara chắc là ngang mà cái chỉ cái giờ bang gara bảo khối chú yết cho khối trẻ tu có giá bây giờ nó khối về bị đít nó về con cha con đi cha nhột cái về con cha này thì cái nó rồi lắm cha cái nhột wo kana wuro min jala lam garwe lam boy ne chaga nyot bi o ben chaga shaken ya ngai kur betin kur chala nu ji atanja ayu barai wo na ne te ke ayu na te kanu min te kanu ra I don't know what's going on but ayu na te ke jur de panje ne chile bom ne jen ayu de tar jube me nan te ne jurtin chile bom ne jen ke otar ko ko kan do janga ba te ko akon do janga ba la ko roi ku shi se go akon kon wona wal min tiam kon ne tane gargar kor mo gai jara mo ji bos jira mo gai kor mo uda ala je ngumbi nyur be mo bonni nyur kor mo ye nyen ran ro gang wante aro ro gang ke ngeli chu ji bo gol pin take example mi akola nga malen medan malen ko ala gora mar la malen dit chala nyayin nyayin yan so nyayan medala je ngla jala la gol wuje pi ne budi jala medan chal joga la liya joga chel je ne joga la liya la jala chung wuje ne na di bi jaw de alas bi ngi jodeng boko la liya ba chala liya ne bala liya ne bali liya ne telja medan ko ta nan la cha ga minan che cha gwe de ngi ro nga ru ben jo ru tin da le ji la jala cha joga cha liya gwe ne mra tawal ba de ben yam na mo je ni gwe ya che ko tira malen cha ngatir cha mo nyo na jo ga da be nyo ri se nyo la pang cha ngapang ke nyo cha jo ngan te mo go ba la ji chokola ga ke jo chẳng có gì gạt đấy thế cái liu mà dùng us chỉ qua uống chỉ cho thế phải con quay cho chỉ là chỉ qua uống chỉ cho at the time just cái 17 cái thế cái 18 dân qua là cho dân qua uống cái con cá Africa cái như chỉ qua uống chỉ cho mà thế phải qua nó within đấy phải chỉ qua uống chỉ cho đúng tí xong nó để cả đi làm một phải đi qua đây nas cái jo chẳng có gì gạt đấy chu la jelle bu jugol bi ke ci lay ke la chu nu ju fu do bu nu ro lo ci lay chen ye chu jal na man ci nga be dong chu ro nyo jal ma ci nyam ci gu la gu nyam gu ge ne gu gwa na nje yitin ko dof ci nga mo da pal jawdo la gu ne le ni bi jala jal na chen jo wan la jala be le chong be liye wan be jal be le chong be liye be joga le yori be fe wan ne je o gui je o wan ne je chen jo nyen ko chol je wan chen jo nuora chi wan ne dwal chen jo nuora
she wanted one. So she were one, she had one. So Jende la no, she won, she had one. Ora la bu yirun kene mole biegu, and okene beno, broria laka. So one, she had one. And one in the Debenarun kene mole, she had one. So again, it's a quarter thing in my life. La wana run kene mole, moya katam. La wana run kene mole. So the most important, li guanje itin. How long she wa? Kene how long biwa? She do guaman indi. Kene ge koti takedi. Ko ano bikalagu ye. Jene kola nong ya alert. We shall ne do motivation and awareness. Ke awareness and motivation. Awareness by aware ke wona nguma la rode. Ko ngum bi le kon. That's my aware. Tano ngula no ne nyin juba mo. Ngula no ne to ngula no ne toto lakin do da aware. La ni yemi bitu rungal mo. Ngan chinga na private. Sai bi jo ngata ko te ko mi te ngan kwan ko ka nguno pe kai to shetin. Ngan do ne bin te nga awareness ne gen ko ngan aware all the time. Changa shi alaka markama. I'm gonna aware all the time. Kai nanga do kai nanga nika warar. I'm aware all the time. But Roger way wona wat in the kind of wale le mandu wenga. But aware. Kache wona ne ata gitaring one no no guitar no pa ben ka social media. But the way she wanted all. She gwande mam tina door chiengash. She play around to loy the momindal kaji she langish. One taro she plan a chiengash. And wo jana plan a katekedi. Can a woman lele. Kagon te guitar contom me, Adam use Juniam Dian terkeji. Rather than mamneji. To the alto gorgo will be aware. Mukola aware ka Jamila you and a my chaga deal. Kajube, waiting in this. Kadis a capanile. You didn't should come at our capanile. You didn't should come at our Kamakal. You didn't get a main district shop. Main digital. Kamain did a con to go con and bow your mind, Mamma Quatch. Bow your mind, Regican. Bow your mother, Panakamokelio. So a May shall get a final war can jam. Chagor can go to the final war again. But no destroy for good. So Martha, the major deal, could you meeting in one? Kajang Chalara can a final war again. Can pay be benecha Paul Ning, Chanyakulo, Paul Ning Muloka Jajo work here, Kadako, Kenny one can a chemical can answer. Paul Ning, Chanyakulo. So, the meeting one jacket deal, I can young a final month, a final work, okay, we year can water. Can about destroy for good. Can knock and young. So, yen work or yen what to call about destroy for Alaka. We go shall destroy for good. So, Janan Bengara and Baularia, Kajan Bengara, Wallamalate. I wrote them in the Dian, Corner Wallame, Shankabarao. Chakotaka Nyamatot, Nyadamar Matot, Maji Yedigian. Nyawurum inshallah kum Isaac Kumangarsha. Nyamatot, Nyamakuyelum, Jenyamo, Yedigian. So shall Nyasibit. Nyasibit Yedigian, Nyakumangarsha, Nebraska. Omaha, Nebraska. So, you may get on Pangak, the Olympia man who chanta colors, Kachanta Karel, Realme, Madacondial, Madajikan, can Jipangak. Isaac Kumangarja, Dol, Yur, Kayodinan, the man Urma Yala, Mungarsha, Urmushala Garshajel. Garshajel, Becolar, Chairman and Shower with the Albadomato Lartin. Garshajel, I can Janisha wish me done Kabolis and Garshajel. I can the first Polion to Yorka match, Kayot, Kel Kanyon Bine. I can the first Yorka match, Kel Kanyon Bine. Garshajel, a police Kayot, Kajan the first. They shall do Mora, Dungao, the Tanaka, Surmuga Kayot.
de lara jen first ram ko riem de with pin ko wo ba mun ba gor e wo bi na yon ba ne bi ko wo ba mun ba gor ba spele ba yas pin gar sha gel ram kel kane te kon te ko riem jen wo pin ko ko gor mon ku ko dara ne be ko jaram kel jen police ko ambar me ko me ni na ka jene yor mach gene yon mach ka nyon ba rar a jen wurin chala gar sha gel banne nyen wala pal ka isirwe ka pal ga raru ko jeliu bacharan da chai la pal ro ko jeliu so kamero itin ke isiride ko ta gat gatin ta ka mun ka ta jiltin ka Canada ka tanga no kente pin so again no sinya kuma garsha chi yede chi tien so jende la yeno no kuigo ne gwano go kon banero gush nya man nya gajo ka koranga nya jolew nya gajo ka koranga so mande nyam chi yede jien gwan kuma garsha kayot so ko pan ga kayot so again an chako shankel ke chako chang dul buina simal me chako ben merkem ngai pankian ngase ke ngat de nga cholo go lendien indeed ko dinangan ke je ko me again de la rien no te ko no kon jipan ga ka ko ne la ka to ka shanga baro e paiwa or 3 days ago yene to the ngol dul wal mata di ngar so ngode majiran pan gak goro biya dol biya chol yen kwar wasna kunda rodial ke jazira kane kwar gar war dol biya chol and then biya goro no bare alaka then a wut in de ngare alaka de gade to sherga me chana wur ka dunga nya pa jo ka chan wur ka dunga dol. This year is a tough year ka konji pan gak but we have to go over bane ballo jan boom tilare ma lenye re ballo jan bane boom to gat ken kon kwala go ina kaler batilung ballo jan boom kon dia cheram kel nane kem de no go ram kel ngame me chiri to nga so jen banyo marka ka news nane magori wona ne bi contribution do bi to gor panga community tao ko po community ma kaf ko yo dwal cho dang po community kore dwal cho dang bi jazira panga bi o jaga gar ba kore si jaga gar mo bi kamje mo wuri bi ga war kore ya gar ala match ta ka Seattle ko ne to goro bi ga shofon kwarato and then the contribution do bi kamke ka kui man wona me ma kwa darien changajo gari chala gambele majo goro bi gambele majo bi gor majira nasar bi gambele majo bi gor ka jinjika ka jurjikan bi gambele bi gor bi your contribution bi kam gambele ka pegmande ka pegwande je chalaro community biya gor and then dual cholutin biya dual chode am biya gor and then biya contact akan dangara to kono be ngara dina ka lonko mai takano anangan busy long I'm busy ka kombara ko kin na ngai yene ideal ka kombara ka ukin mi ken manage Australia man kan ne ngon biga surprise o shabarar ka ukin mi shaken anangan busy long ka ta ka tin ngone nuan ti ilanengan chere me chala na wal ti tatin ti bitu nengan gwandien so ko nga me chigan abil me shararo ne la gor biling na ma bietar lar ken wara ma gor bietar ande me chiro nyun me chiro de nyun ne gor bielel ma te pa gor angara me chala pa ma ta ke ti kwa nga face la kana ma no chakatu dien njen dien shi bengarar angan busy long time da it's too tight ka telephone na ka ba it's too tight ka te ma cheti na ne kon palne charo da kun tin ba
chara kuin ko ne bina te ka bina pal ku yu bu ko benuara bagalish kriya mo te nuara tene ko ti al bigo to kon bigo to pal ti dar baro ti ko ka bani ni gwantaran bane kor ma te chong bane jeter but kan dial gor ga pal mo yang ka tam kan dial gor ga pal that's why sharo de le kuin ko ne bi pal bedit more than one ne right now bidina pal ko ne chana jeter cha tere ngwana ka poinien ke liu ya te ke yeken ke liu and ngode resolve ngode go a ti je te de wo je resolve go gwan tar ngai jete ko kana as long gwan tar ko ji knowledge no ji na jiran that's good je no gwan tar ma tiam ji a je la je gwan tar ma ku edwal ga je ngai to mi ala wa ya mi ma lon ko ka ngai je te ayu ma lon ko te tin we are okay but gwan tar ma cha kon tiam jega jan ko la ye hete ga mai ti ano mal ma di long ga long boss ko mal ma di long aja na ni ko la yu ne la ni ye lar ko ne mai cha ka de ska ma ka la pol nang cha nyo ko lu jo ro ke jo ko ne be mission na be tu be nuara ba ka be destroy aja mission na no pol nang so jen cha lu jo wa kir ko kir ya lu jo shar be she ku ne na won kir cha lu jo ko go te ka ma be destroy and chief stam ja wo ti le chief stam ya ma wo ka cha lo jo ger jen pol nang that means something very important ba balar tanas ba yi mere kana guno be de bari alaka tan ba mere ke gurno be ne be ka kai na kan dial be ka ko be nuara ba ka be destroy kane bi ko la da ko ka ne sultan bala mer sa de len kane charlin kane uri ala bolmel charlin ka kai lo len ka ro de jang tille jang ti cha de len e charlin kane nga char ngar lin kane nga ka kai na kan dial ngala jo ye ne shang jang len ka ro de chang bana ka kai ne pol ne uri ala bolmel charlin ka ka kira kai lo bol mel yang ka ne kir e bol mel charlin ka ne nya kir bol mel yang ka ne nya kir e bol charlin ka ne pol ne nga kas bol yang ka ne pol ne e chi jang dia yang ka ro dia akon nuar ja dalin kon nuar akon char dalin barkan jang yang ka ro dia right ke chen ki de duer bai lo ka lai so ka kon bara non bara lo e nga kana nga charling e she ling ngu kana ngu ja di ling ka kai na ka kon amal ma di long yon mal no ga long mal ma di long ko mal ma di mal no ga long ne ti nyu ngwan nga charling kana nga kui la ngai di ma rai lo de ga let ke de le chan de cho lo uri cha le abol mel ne ka diro de ja ne ka friek de ja ne ka liwo de ja friek de ja da kan charling kana kir charling kana nya kir e kash de no na ka fariya ka wuri de pol ne wono pol ne gela ka char numli de ke ko na kana char numli de no na ka char numli de ja na ka shi stuff de wa pol ne ka de lin kane wuri jale nga kana kir no yakash cha de lin kana bol mel no yakash dunga biye shara kama ti nga ka jeta defanya kan dunga biye chukur je to tinu pu ja ko na no bati ti ngwan tin again bati ko ten man da ban ngwan ja ka na ka biye we know it but door me chete ke kasarat ku dunya na chala gor biya ratin long door me chete kasarat ti shi ko ne nas chala gor biya ratin long biya la kwa ne jene shian kor korum chakona na ka be is fine then leave no cordian tin biro ni nyoben so ngan kor manga je o bela yin wodi al friendly kor manga je o kor mi chiang ne kor mo ka right tin ngai je kor mo te mo lo tin chakoro right tin long ko mabi ji mo dismoral ke bine ko ke bina dismoral chala ga balas bela from today yin ko la ra ka social media online chimeno ko to go men chimeno ko to la na mi chi to mi na nin mi na ti ke interest ko win tin bi gon tar bi ko mo disinterest chi bu go ba yo mo disinterest go no gon tar jam ya ko jaram nan bi te ke disinterest na di you chola na na mana wer kon ka na mana jen ko la chon je motivation and awareness be motivate bi lar mitatin ke bi lar nan bi ko ngai ngwa nan chana go tin
ngwana ka gwana chan chi kontiam barbu ni ji future ka ngum bitworu jo ne ji mai cha ka de sa panai no je ka loje mo go ndunga bi le wo teji abi so teji abi ka mo sha na na ka karara kama jin jang ka jiran kuma kulo go no bi ngaba topic bi che you know that change my topic cha won kan ji kuma tin wana wal cha topic ya longa change kan cha long ni din wana o topic de change ba topic da cha change la ne yallar ka o cha mai tin wan cha ka de بالعربي البسيط في أسلحة كتار جابوهم في جوبا ويتو يا ناس عيو عملوا حسابكم إنه في أسلحة كتار جابوهم في جوبا ويجيبوهم بالليل وينزلوهم باقي ودوم الأكل باقي قاعدين فإنتوا عملوا حسابكم خليكم عارفين الشهر ده أول أيام ده بول نان جابراجي لازم هيكون عندكم حرب قوي هيكون في شكل قوي هيدور لأنه هم قالوا ده آخر حرب لتخلص من التمرد ده كلامهم هون تخلص من الناس اللي ما دارين حكومة دينكا ما دارين دينكا في جنوب السودان ما دارين دينكا فدينكا they are ready to destroy anyone stand against them يعني أي زول بيجي في طريقهم لازم هم يعملوا destroy the plan تاع دينكا اجتماع بتاع جنجل كان عمله إنه داري يعملوا destroy لأي زول اللي بيجي قدامهم فايتوا ناس اللي انتوا قاعدين في غابات عملوا حسابكم خليكم جاهزين لانه انسان مهما كان عسكري بيكون جاهز 24 ساعه ما في عسكري قاعد يكون نايم وبينتظر معلومات يجيبوا له من العدو لا اي معلومه بيجي من العدو شلك معلومه صغير بترفعه معك اي معلومه بيجيك عن العدو لازم تعمل له طريقه تعمل 1000 مليون حساب فوقه انه يغنى زاد باسلحه وانتوا عاملوا حسابكم ونمرة 2 في لوكاتوريا كتير بيجي يودروا في ايامات ده بيقبضوهم بيقولوا ديل تابعين لتوماس شيريلو في ناس قاعدين يقبضوهم هسه ديل تابعين لتوماس شيريلو في جوجوبا ففي اضطهاد لابناء بتاع الاستوائية في زمن الحسة فايتوا كمان عملوا حسابكم وكل واحد يعمل حسابه ابناء نوير قاعدين في جوبا في يونمس طريق بتاع يونمس قتلوا ناشونال سكيورتي الأمن العام خطه في الطريق ففي مشكلة ممكن يحصل أما موضوع محاكم ده طبعا معروف محكمة ده ما أقدر أتكلم فيه كتير إنه المحكمة ده محكمة اللي أنا بشوفه أتكلم فيه كتير لأنه أنا ما شايفه زول عشان نتكلم عنه نقول في قضية قاعدين يعملوا لأنه ما في قضية أساسا ده إهانة ده ما محكمة اسمه إهانة ده ما محكمة عندي ده إهانة أنا ما بمشي بتكلم عن إهانة اللي الناس بيهينوا نفوسهم فوق وانا ما مش بتكلم فوقه اما ايتو باقي القبائل كل واحد يعمل بطريقته الخاص انا ما اقدر اتدخل كتير الدونيتهم ما اقدر اتدخل كتير لانه بعض مرات لما نتكلم بعربي في ناس كتير يقول لي قاعد تتكلم بروتانا لان نسمع بعربي تسمع بعربي في اسلحه جابون جوجوبا وجابوا يوغندا بطيارات في مطار بتاع جوبا ده تسمعوا الكلام ده عشان بتقول انا قاعد اتكلم بروتانا وما قاعد نديكم انتوا باقي الناس القبائل التانية هسه انا هبدا لكم بس كلمات معين بعربي بقصره ما هطول في حديث انا بقول لكم بس انه في اسلحه جابوهم عشان قوميتوا الاستوائيه وعشان نوير فانتوا بعد كده كناس استوائيه لو لقيتوا ماسك ده اعملوا حسابكم نمرة 2 في الاستوائيه كنت قاعدين يودروا هسه في جوبا وبيقولوا نازل الناس بيشتكوا نفوسهم في كتورين معرصين بيشتكوا الشباب دول والشباب دول تعبين ترى شيريلو فلان في تعرف النص اللي كتورين في كتورين معرصين في نفس النوير في نوير معرصين بيشكوا الناس فنفس كذلك في اي قبيله في زول معرص اللي بيشتكوا ناس فعشان كده تخلوا حسابكم اعملوا حسابكم في الاسلحه اللي جابوهم ديل انتوا ناس تعايوا قاعدين بورا جوبا خليكم عارفين انه عندكم حرب في ايامات الجايه وانتوا ناس عايوا في ابنايل خليكم عارفين انه في حرب في ايامات الجايه ليه؟ لانه جابوا بول نان راجع بول نان ما جابوا ساكت بول نان جابوا عشان ينتهي منكم انتوا وعشان يشاكلكم عشان كده كل زول شير الفيديو ده كويس بول نان جابوا راجع وجابوا اسلحه كتار من اول امبارح والليله جابوا اسلحه كتار في جوبا اسلحه كبار كمان ما اسلحه ساكت كبار وذخاير فخلينا نكون جاهزين
للحرب ده معنويا ونفسيا، لأن أهم حاجة إنك تكون جاهز في الحرب معنويا نفسيا. فأنا أتمنى لكم خير، أتمنى إنه الحرب تمشي بطريقة اللي إحنا عايزينه، يمشي من صالحنا، وكل زول طبعا بيتمنى إنه الحرب ينتهي في صالحه، حتى هم ذاته بيصلوا إنه الحرب ينتهي في صالحهم، إننا بنصلي إنه الحرب ينتهي في صالحنا. وشكرا. They have a lot of weapons that has been deployed in Juba, and they brought them from Uganda, and Uganda Air Force is landing a lot 2 days ago and today. From yesterday and today, they're landing a lot. They bring a lot of heavy weapons, and they deploy some of them they shift some of them to Upper Nile, and some of them stay in Juba. My awareness is this, is all IOs and all oppositions who are in opposition, just not IO and SPLM, but all oppositions. Be ready, prepare for the war, because returning of Paul Neng to chief of staff, or recall him for chief of staff again. Kir never deploy and take somebody off and bring somebody again. This guy has been discharged and called back again. Something is going, something is here, something is missing. Because Kir fired many chief of staff. He fired Wia Dengajak, never turned him back. He fired James Osmai, never turned him back. He fired Juma from Acholi, he never turned him back. He fired John Riak, never bring him back. He fired Folma Long Awad, he never bring him back. All people that he fired, he never bring somebody back. But how he fired Paul Neng and bring Paul Neng back again? See what's going on? See what I mean? See what I say? What brought Paul Neng back is to finish the mission that Young Council of Elders need to do for all South Sudanese. This mission, give me a thumb. Give me a thumb. This mission is to finish IO. Our mission have something to do with security. So Paul Neng is back, and the war is back. Don't sleep and don't think that thing will change. Thing will never change if Paul Neng is back. So thank you and God bless you all. But woman, but you need to be a man, and water, chocolate, towel, 30 can, shall I get 45 minutes. Bianga palaka you know kwa na wone enwo medego akon kana run kana mola. We're looking for the future, we're not looking for today. And she caught one while she caught what young and goshkana who won't be to run. So Korala we no run dinajan. So Jenny Larab Malco Betekel, Bianga Palaka, Kwanga Muskatam Yendial, Ramta Toya Kel, Gat, Karama, Tenin, Karama, Kerun Jeje. Jagawuna ne cha mai cha kan non ka jube iko kor cha nyoka kaftine Paul Nenko wana kor man ko beti ke ya no ro yen wayami amani yen je ne ayo ya runaka cho pin chete ka lar medina malar kenyan ko ni di benti mar ko beti ke